Hi guys, хой болонгийн хаан цоо шихэн дугаарт тавтай морил. Манайхаа юу яцхан та бүхэндээ үзэж байгаа өдрийнх нь мэндийг хүргье. Та нар нэрээ ойрын үед TikTok дээр амар viral болоод хүмүүсээр яриулаад байгаа сэдв болох Hailey Bieber-ийн тухай 7-part series-ийг үзсэн үү? Нэг тийм 7 partтай бичлэг яваад байгаа байхгүй. Hailey Bieber-ийн тухай одоо бараг л documentary гэмээр зав нэг тийм баримтат кино шиг зүйл яваад байгаа. Тэгээд Hailey Bieber хэрхэн одоо Selena Gomez амар obsessed байсан бэ? Тэг бүхэл бүтэн 10 жилийн хугацаанд ямар амар obsessed байсан бэ гэдгийг нь одоо нэг бүрчлэн харуулсан нэг тийм баримтат кино шиг зүйл юм байна л да. За тэгээд тэр нь болохоор 7 partтай болохоор хүмүүс ингээл баахан та нар одоо TikTok дээр оронгууд те 7-part series гээд тэр чинь яг тэр аахгүй. Тэр чинь болохоор манайхаа YouTube дээр бүр 6 сарын өмнө тавигдчихсан байсан бүр тийм бүтэн бичлэг байхгүй 18 минутын бичлэг байгаа байхгүй. Тэрийг TikTok-ийн нэг аккаунт YouTube-ээс авчираад 18 минутын бичлэгийг нь хуваагаад 7 part болгоод ингээд тавьчихсан. Тэгээ тэр нь ингээд TikTok дээр одоо viral болоод хүмүүсээр амар их яриулаад байгаа. За тэгээд хэдүүлээ өнөөдөр тэр бичлэгийг үзье. Би бол тэр бичлэгийг үзээгүй байгаа. Ерөөсөө би ингээд та нартайгаа хамтдаа суужгаад үзээд шууд ингээд reaction хийе гэж бодоод дандаа алгасаад яваадсан. Гэтэ би хүмүүсийн комментиг харсан чи oh my god гэж амар их бичижсэн. Одоо ойлголоо. Ийм амар байсан мэй би бүр одоо ингээд Hailey-г харангууд одоо юу дээр гардаг юу гэж цуврал байдаг штэ Netflix-ийн нэг тийм stalker залуугийн цуврал те. Тэгээд юу дээр гардаг одоо баг joke надад Hailey санагдуулж энэ гэсэн тиймэрхүү амар их ингээд бичлэгүүд комментууд яваад байгаа. Тэгээ хэдүүлээ хамтдаа энэ бичлэгийг үзээд reaction хийцгээе, окей? За, энэ бичлэгийг тавьсан одоо YouTube channel нь болохоор Internet Oddities гэдэг нэртэй channel юм байна. Тэгээ 6 сарын өмнө энэхүү бичлэгээ тавьжээ. Тэгээд бичлэгнийх нь гарчиг нь болохоор Hailey Bieber's Dangerous Decade-Long Obsession гэдэг нэртэй тийм бичлэг байна. Тэгээд Hailey Bieber-ийн аюултай 10 жил үргэлжилсэн тийм одоо донтолт obsession гэдэг тийм гарчигтай бичлэг байна. За тэгээд хэдүүлээ шууд бичлэг рүүгээ орцгоё. From the undeniable hits of the Backstreet Boys and NSYNC to the breakout success of One Direction and the Jonas Brothers, every generation has their teenage heartthrob. And for teens and preteens in 2009, that position was unmistakably occupied by Justin Bieber. Known as Beliebers, Justin fans were known to pack arenas, flood social media with endless posts, and even cause near riots at his appearances. This behavior was so common that it was even given a name. Bieber fever was taking over the world, with one famous case in Australia where they had to cancel the show after only a few minutes as 8 girls in the crowd fainted after catching a glimpse of the artist. While teens and preteens around the world dreamed of being Justin's baby, Michael Jackson-ы үеэр тэгдэг байсан те. Eventually grow out of the fandom. Фэнүүд амар фэнт хийж унжмнаа. Bieber never gave up. In fact, she was there the whole time, lurking in the shadows, using her famous friends and dad's Hollywood connections to turn her 13-year-old dream into reality. This is the story of how relentless ambition and a hidden agenda turned Hailey Baldwin into one less lonely girl. Following the 2009 release of Justin Bieber's debut singles, One Time and One Less Lonely Girl, he was invited onto the Today Show to perform them. Unbeknownst to Justin, this appearance would completely change his life, as Hailey Baldwin's father, Stephen Baldwin, would take her backstage to meet 15-year-old Justin Bieber when she was just 13 years old. This is my daughter, Hailey. The third song? Yeah. We've been enjoying your music. Like many 13-year-old girls, Hailey likely had a crush on Justin, and her father Stephen was using his connections to do something sweet for his daughter. However, this wouldn't be the only time Hailey was around Justin before he really knew who she was. For example, Hailey would also appear at Justin's Toyota concert series performance in Rockefeller Plaza before following him to Los Angeles to attend the premiere of his movie, Never Say Never, where she can be seen watching him from the sidelines as he walks the purple carpet. Stephen Baldwin would actually pull some strings that allowed Hailey to meet Justin again, and this would give us their first photo together. 4 months later, Hailey would even be photographed posing with a photo of Justin Bieber on the cover of M magazine while attending the premiere of the 2011 movie Monte Carlo. Something ironic about this is that Justin's photograph is next to his new at the time girlfriend, Selena Gomez, who also starred in the
Monte Carlo movie and would soon become Hailey's arch enemy. It's clear by this point that Hailey Baldwin wanted Justin Bieber for herself, and even though Selena Gomez took him off the market, Hailey wasn't going to give up so easily. For example, in 2012, Justin Bieber and Selena Gomez would enjoy a date night together where they would eat sushi and go to the movie theater. However, paparazzi photos and videos would reveal that none other than Hailey Baldwin was following them around on their date, keeping an eye on Justin. Now, it's possible all of this has been a coincidence. Stop. Oh my god. Би яг энэ бичлэгийг бол харж байсан одоо ингээ Justin фэнүүтэйгээ ингээ зогсоо зураг авахулж яхад ингээ Hailey артталтан зогссон байсан тий одоо crowd донд байсан гэдгийг бол би харж байсан. Тэр бичлэгийг би одоо Hailey, Selena Gomez, Justin Bieber гурвын тухай хийсэн 3 part бичлэгнийхаа нэгэнд нь оруулж ирсэн шүү дээ. Гэхдээ би энэ үеийн тэр бичлэгийг одоо ингээ Hailey тэр crowd-ын зогсоод ингээд Justin-ыг харж байгаа тэр бичлэгийг Selena Gomez, Justin хоёрын date-ний болцооных нь үеэр авахгцсан гэж юусоо мэдээгүй. Oh my god, it's so creepy. Би юусоо тэгэж бодоогүй, зүгээр л нэг Justin ганцаараа тэ ингээд фэнүүтэйгээ уулзаад явж байгаа тийм уулзалтан дээр Hailey явж исэн байх гэсэн чинь үгүй сая одоо Justin Hailey хоёрын болцоон дээр нь ингээд тагаа явжсэн гэж шүү. Одоо энэ хоёр тэ кино үзчихэд дараад нь суши идээд тэгээд ингээ явж хахад нь фэнүүдэнд тааралцсан юм шиг байгаа аахгүй тэнгууд ингээ Hailey дагаа явжсэн гэнэ тэр crowd-нд байгаа зураг нь шүү дээ. Oh my god, it's so creepy. Ингээ бодохоор айгүй creepy байгаа зү тэ. Hailey does have a famous father, and the Hollywood circle is smaller than it appears. Except that in 2019, a self-proclaimed former Justin Bieber superfan posted a video on YouTube where she claims to have helped set up Hailey with Justin and has the receipts to show for it. I feel like this is an opening to a documentary. I used to be a Bieber fan, and I'm not talking a Bieber fan, I'm talking a New York City Bieber fan, and we've all been there, but I lived in New York City and I had the resources to go see him. According to this video, Dana, the former superfan, used to run a Justin Bieber fan account with over 200,000 followers and had become somewhat of a niche internet celebrity amongst the Justin Bieber community. 15-year-old Hailey Baldwin followed Dana in 2011, and over time, she would become friendly with her online, regularly tweeting back and forth and DMing her for intel on Justin Bieber's location. Here you're gonna see where I wrote Satai Fifth app. The DM that was right above that she sent to me is gone because she unsent it right away. And if I went back to my MacBook from 2013, maybe I could find that, because above that, and you're gonna have to take my word for this one because I don't have it, but she said, "What hotel is Justin staying at? Kylie and I want to know." According to Dana, when she would give Hailey information on what hotel Justin Bieber was staying at, Hailey would either book a room there or eat at the hotel restaurant. Hailey's goal was to cross paths with Justin Bieber as much as possible in hopes that he one day considered her a potential partner. We would give her that info because she would either stay at that hotel or she would eat at that hotel or do whatever at that hotel so she could bump into him. Hailey Baldwin went from trying to bump энэ эмэгтэйгийн энэ Dana гэдэг эмэгтэйгийн тэр ярьж байгаа тэр аялгаа надад ерөөсө таалагддаггүй. Stay at that hotel, stay гэд энэ зүгээр нэг зарим Америк хүмүүсэнд тэгж маягилж ярьдаг. Одоо аялга واخгүй одоо би нэг ярьдаг байсан шүү дээ, cursive дуулна гэд те. Тийм cursive дуулдаг одоо дуучид байдаг гэж би ярьжсэн те. Ер нь нэг тиймэрхүү гэсэн үг байхгүй юу? Үгүй айгу тийм шал өөр ингээ маягтай болох гэж ярьдаг те. Stay at that hotel. Oh my god, I can't. into Justin Bieber at the Satai, the London, to marry. It is so iconic. Like, everyone's making a joke that it was her 10-year plan. Like, get it. Dana even shows tweets a now 16-year-old Hailey Baldwin sent to her where Hailey discusses Justin Bieber's height and speculates how much more he will grow, something you would expect a superfan to tweet. Even back in 2013, Hailey was serious about protecting her man and would ask if the DMs Dana tweeted from Justin Bieber were real or not, with Dana confirming to her that she was just making a joke. Although it's difficult to believe everything you hear on the internet, it's worth mentioning that Hailey Baldwin
actually participated in a Justin Bieber fan video orchestrated by Dana. After Justin Bieber and Selena Gomez released a lip-sync video to Carly Rae Jepsen's Call Me Maybe, Dana and several other Justin Bieber superfans recreated it, with none other than Hailey Baldwin sending Dana a clip of herself to include in the fan recreation. At this point in time, Justin Bieber and Selena Gomez had broken up and gotten back together multiple times, but 2014 would mark the beginning of their longest break yet. And luckily for Hailey, she had become close with Kylie and Kendall Jenner. This is important because Justin was also friends with the Jenner sisters, and because they now shared mutual friends, Hailey's access to Justin had never been easier. She would no longer have to rely on Belieber fan accounts to give her intel on his location. Now she could simply ask her friends. This newfound connection with the Jenner sisters proved valuable, and things were looking up for Hailey after she was spotted getting dinner with Justin, going to a movie, and then going back to his house, where she wouldn't be seen leaving until the following morning. However, with Justin's heart healing from the recent breakup with Selena and New Year's Eve quickly approaching, Hailey had her eyes on the prize and didn't want to risk Selena ruining that for her. It's a little loose, but fans speculate that Selena Gomez's last-minute New Year's Eve trip to Dubai with Kendall Jenner and Gigi Hadid was actually a setup to put Hailey and Justin together. With Selena out of the country, the chances of Justin and Selena rekindling their relationship at midnight were now zero. Unfortunately for Hailey, Justin would make it clear that he wasn't looking for a new partner, and instead was more focused on having fun. And just like old times, Hailey would defend her territory. After Halsey was photographed leaving a building with Justin, Hailey would post a video of herself to social media telling her driver to change the radio station after a Halsey song started playing. Can you change the station? Yes. Please. Thank you. This is when Hailey really started to lose the plot and get progressive. Oh my god. Би тэрийг юусэн мэдээгүй мэн. Halsey-тэй Justin ингээд AM-ийн party-г гараа явж байгааг ингээд харагдсан биз дээ папараццад те. Тэгсэн чинь Hailey одоо таксинд явж байгаад те ингээд Halsey-гийн дуу гарч ангууд тэрэнд нь таалагдахгүй байгаа юм шиг өө одоо can you change the song те на дуугаа өөрчилчих гэж хэлж байгаа юм байна. Тэгээд тэрийг ерөөсөө би мдээгүй юм байна. За ямар ч гэсэн тэр нөгөө Дубайгийн trip-ийн тухай бол айгүй хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Амар олон жил ярьж байгаа те. Нөгөө нэг уул нь бол Selena дандаа Justin-тэй ингээд шинэ жилийг тэмдэглэдэг байсан. Тэгсэн чинь одоо Kendall Jenner, Jenner sisters болон Hadid sisters ингээд хэнийг Selena-г дагуулад Дубай руу ийм аялалд явсан. Тэгээд тэр үе нь болохоор ингээд ер нь төлөвлөгөөтэй байсан гэж ярьж байгаа те. Ягаад гэвэл одоо Selena-г холдуулж агаад яг тэр үеэр нь Justin одоо Hailey-тэй шинэ жилээ өнгөрөөх тийм боломжийг нь олгосон гэж хүмүүс айгүй олон жил ярьж байгаа. Тэрийг бас оруулсан байна. Зя манай маханд дуртай махчин махны төлөө өстө өгдөг meat lovers-ууд байна уу? Хэрэг байгаа бол дэлгэцэндээ ойртоо сууж байгаараа та бүхэндээ дуулах маш гоё мэдээ байна. Тэгэхээр чихээ дэлдэлгээд гэж сууж байгаараа заяа. Pizza Hut-д маань маханд дурлагсадтай зориулсан махан бөмбөлөгт пизза эргэн ирсэн байгааг та нар маань айл үүшээ мэдж байгаа байх. Би энэ тухай та бүхэндээ өмнө нь бас хүргэж байсан. Энэхүү пиццанд маань амталсан бөөрөнхий мах, улаан, лойл, пармежан, бяслаг, за тэгээд хоёр өөр төрлийн соусны сонголттой байгаа. Нэг нь болохоор guacamole соус, нөгөөх нь болохоор jalapeno соус. За тэгээд угаасаа ойлгомжтой байгаа бах хэрэв маханд дуртай бол мөн тийм содон онцгой амтанд дуртай хүмүүс байгаа бол заавал амталж идэж үзэх ёстой пизза байгаа шүү. За тэгээд амттай махан бөмбөлөгт пиззагаа захиалах бол Pizza Hut цэг эмэн рүү ороод маш хялбараар захиалаарай. За та нартаа л гэж хэлэхний гоё мэдээ байна заяа. Би та нарыгаа л гэж хэлж байгаа шүү, окей? Юу гэхлээр хэрэв махан бөмбөлөгт пиззагаа онлайнаар захиалах юм бол нэг гоё юм дагалдаж ирж байгаа. Тэрийг нь юу гэж бодож байна та нар? Sharson Thomas Fries бэлгэнд дагалдаж ирж байгаа юм байна. Тэгээ ийм гоё дийлийг хаанаас ч хаагаад олохгүй шүү, окей? Тэгээ би та нарыгаа л гэж бодож хэлсэн шүү. За одоо бичлэгээ үргэлжлүүлж үзэхээс өмнө Gas Pizza Hut гэмэл лөгөө ороод махан бөмбөлөгт пиццагаа захиалаад Sharson Thomas-тойгоо хамт хойлоод идээрэй, окей? Хамгийн амттай пиццаг Pizza Hut-аас Хүссэн хүлээсэн махан бөмбөлөгт пицца иргэн ирлээ. Амтсан бөөрөнхий мах, улаан лойл, пармезан бистек, jalapeno болон guacamole соусны сонголттойгоор худалдаанд гарлаа. Махан бөмбөлөгт пиццаг махан дурлагсадтай зориулв. Pizza Hut.
more and more bold with her actions. While Justin and Selena were still separated, Justin would do a series of interviews where he praises Selena and describes her as the love of his life, going on to say they were, quote, so in love, nothing else mattered. We were all about each other. Clearly feeling jealous about how Justin was speaking of his ex, Hailey began accidentally retweeting tweets that shipped Justin Bieber and herself, as well as tweets from people wishing that Hailey would fight Selena. This is when Hailey's behavior stops coming across as enthusiastic and starts coming off as obsessive, as over the next couple of years, she would seemingly try and mold herself to be more like Selena Gomez in hopes of receiving attention from Justin. For example, Hailey has a tendency to copy Selena's outfits and poses. Fans have dug up many examples of Hailey posting photos shortly after Selena where she's either wearing the same exact outfit or something very similar. The copying allegations even extend to the poses she makes in the photos as well as her facial expressions. Now, if you're shopping at the same stores or keeping up with the current fashion meta, the reality is your outfits are going to overlap with what other people are wearing. But all of these outfits were posted by Selena first, with Hailey sometimes posting her in the same exact outfit as soon as 24 hours later. The accessories, the facial expressions, the outfits, they're all the same. But it doesn't just stop with clothes. On June 4th, 2015, Selena Gomez would be spotted with a new tattoo behind her ear. This tattoo is just the letter G and is supposedly a tribute to her baby sister Gracie. However, on June 16th, just 12 days later, Hailey Baldwin would be spotted sporting an almost identical G tattoo in the same exact location as Selena's. Hailey would claim that the tattoo is an homage to her pastor's daughter Georgia, but Hailey, seemingly copying Selena while simultaneously rooting on her downfall, will become harder and harder to ignore. In February of 2018, Selena Gomez would check herself into the Privé Swiss psychiatric facility in Connecticut, a facility that offers therapy for individuals needing a retreat from high-profile, always-on lifestyles. And Hailey would allegedly drive past Selena's home with her pastor's wife to make sure Selena was still in therapy. The rest of 2018 Би нэрээ энэ яг саяны мэдээллийн тухай ингээд тэр нэг 3 парт бичлэг хийж байхдаа оруулахаа мартчихсан байлээ. Яг тэр сая хэлж штэ тэ ингээд Selena Gomez нэг тийм rehab center руу өөрийгөө ингээ оруулаад тэгээд нэг эмнэлэг хэвсчихсэн байх үед нь Hailey Bieber өөрийнхөө нэг пасторынхаа их нэртэй хамтдаа ингээд Selena-гийн одоо байшингийнхан тэ гэрийнх нь үүдээр ингээд машин бариад явж исэн ингээд шалгаад одоо яг үнэнгээсээ Selena Gomez тэгж эмнэлэгт хэвцэн байна уу үгүй юу гэдгийг нь шалгах гад ингээд явж исэн ингээд хүмүүс айгүйх ярьдаг. Тэгээд тэрийг нэрээ ярихаа мартчихсан байсан. Тэр үед одоо энд ингээд энэ бичлэгтэр бас оруулсан байна. Is kind of confusing, as Justin Bieber would get back together with Selena Gomez for a couple of months before she finally broke up with him for good, only for Justin to marry Hailey 6 months later. Hailey would later claim in interviews that she and Justin officially started dating in 2016, but if that's the case, why was Justin dating Selena just months before your wedding? Either way, Hailey Baldwin was now Hailey Bieber, and even though she got what she seemingly always wanted, it still wasn't enough. Following the release of Selena Gomez's song, Lose You to Love Me, Hailey would immediately post a screenshot of her playing Summer Walker's song, I'll Kill You. While Hailey would claim the timing was merely a coincidence, many fans interpreted this post as another attack on Selena. To make matters more confusing, in 2019, Hailey Bieber would debut another tattoo, this time on her ring finger, and featured the letter J. This tattoo is clearly a Justin Bieber tribute. However, fans were quick to notice that it shares a striking resemblance to a ring Justin Bieber bought Selena Gomez all the way back in 2012. A couple months later, Hailey even made sure to crash Selena's album release party being held at the restaurant Craig's in West Hollywood, despite not being invited, by making sure to arrive there before it started and staying long enough to overlap with the event, only leaving through a back door once Selena left her party. According to
tweets from the evening of the party. Once Selena arrived, the restaurant started playing her music, and that didn't sit right with Hailey. Hailey's stylist, Maeve, asked a waitress to play the song Yummy by Justin Bieber, and when that request wasn't fulfilled, Hailey and her table allegedly started yelling Justin's name. Hailey Bieber would find herself under the microscope yet again. Тэр саяны тухай бас айгүй их ярьдаг та ингээд Selena Gomez найзуудтайгаа ингээд хүмүүстэй өөрийнхөө альбомынхаа одоо релизтэй цацагдж байгаа тэр одоо баярыг хийх гэдэг нэг ресторан байжсэн чи тэрийг нь Hailey мэдчихээд тэр ресторанд нь хурж ирээд тэгээд яаж жагаад угаасаа нэг альбомынхаа релиз хийгдэж байгаа юм чин Selena-гийн дуун тэр ресторанд явагдаж байгаа одоо тоглогдож байгаа те тэгэнгүүт тэр нь дургуун хүргээд Hailey тэгээд зөөгчөөсөн те дууга өөрчлөөд ингээд ихний Justin Bieber-ийн Yummy-г тавьчихаа гэдгсэн чинь угаасаа үгүй гэж байгаа шүү дээ. Угаасаа энэ чинь Selena-гийн одоо release party болж байгаа учраас те тэгэнгүүт ингээд найзуудтайгаа нийлээд Hailey одоо Justin-ийн нэрийг ингээд scream хийгээд ингээд орилоод унсан гэд тийм яриа байдаг. Тэгээ тэр тухай ярьж байна. Following the release of her home cooking show, What's in My Kitchen, as it shares a striking, undeniable resemblance to Selena Gomez's cooking show, Selena Plus Chef, that debuted 2 years before Hailey's show. Let's start at the beginning. Selena's show starts with a faux camera HUD overlay to give that raw homemade production quality feel. Hailey's show also starts with a faux camera HUD overlay. Selena points out that the show does in fact take place in her real home. This is my real home. Everything that we're doing is at home. Hailey points out that the show is actually recorded in her real home. Yes, we actually are in my real kitchen, in my real house. Selena has her Nana introduce the dish they will be cooking. So Nana, what do we call this? Cheesy tortilla chip casserole. Hailey has her Nana introduce the dish they will be cooking. And Nana, what are we making today? Selena Plus Chef would go on to have 4 11-episode seasons on HBO Max, as well as a spin-off that's still currently airing titled Selena Plus Restaurant, while Hailey Bieber's What's in My Kitchen would release 5 episodes before being abandoned completely. After fans caught on to Hailey practically copying Selena word for word, things got even darker when they dug into Hailey's interviews. I realized that everybody else seemed to be narrating my life for me. Yes. So why don't I put something out that is my side of the story? I realized that I was able to tell my story about who I was from my own mouth instead of people from the outside being able to tell my story for me. That was one of the moments where I was like, I don't have to be that 19-year-old body shape anymore because I'm not. That's the other thing too that I think I'm learning is I'm not 19 anymore. I'm 24 now. I feel like my body has changed the most even this last year. Somebody asked me a while ago, what's the one thing you wish people knew about you? And I said I wanted it to be my heart. What do you wish more people knew about you? My heart. People didn't really know me. They didn't know who I was. They didn't know Hailey for Hailey. And I just always had this constant battle where I was saying, I wish people just knew my heart. For what it's worth, this last Selena Gomez interview where she talks about her heart isn't even easy to find. It comes from the press circuit for the movie Rudderless, and at the time of this recording, only has 2,870 views and is seemingly only hosted on a Portuguese Selena Gomez fan account. If Hailey really did Тэр бол үнэ энэ хүний ярьж байгаагаар те яг саяны тэр нэг миний зүрхийг хүмүүс мэддэг байгаасаа гэж би хүсдэг гэдэг тэгэж ярьжсэн Selena Gomez-ийн тэр одоо ярилцлах нь хоолоход амар хэцүү байдаг. Тийм амар алдартай одоо шууд олчих боломжтой те одоо жишээ нь Ellen-ийн шоун дээр одоо ярьсан байл амар хурдан олгохоор ч те амар viral учраас гэхдээ тэр Selena Gomez-ийн бичлэг болохоо нэг олоход амар амархан бичлэг биш байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо энэ хэлэх гээд байгаа нь болохоор те Hailey одоо тэрийг нь копи хийсэн гэдэг нь болохоор тим амар алдартай байгаагүй те ингээд айгүй олоход хэцүү бичлэгийг хүртэл ингээд дуурайж байна гэдэг чинь үнэхээр амар ингээд obsessed болчихсон учраас бүх одоо Selena-гийн ярилцлагыг нэг нэгэнгөө үздэг гэсэн үгээ гэсэн одоо зүйлийг одоо илэрхийлэх гээд байгаа юм шиг байна. Copy Selena's quote, and this is the same source she stole it from, she would have had to have been
far down the Selena interview rabbit hole, as this clip was hard to find even knowing what to search for. It's almost comical how many instances you can find of Hailey Bieber coincidentally doing something Selena Gomez has already done, even extending to the ad campaign for Hailey's beauty company Rhode, sharing a striking resemblance to Selena's beauty company, a company that, when not copying Selena's, is allegedly copying smaller, lesser-known brands, even down to the descriptions. Hailey's greatest life achievement will be marrying Justin Bieber, and just for a bit, let's give her some credit. Like most girls during the Bieber fever era, she wanted nothing more than to be with Justin. And through her relentless ambition, world-class hating, and a meticulously orchestrated plan, Hailey spent 9 years building connections with people to put herself around Justin as much as possible. From befriending the Jenner sisters and working with fan accounts to feed her intel on Justin's every move, to booking countless hotel rooms just to bump into him in the elevator, and then traveling to the next hotel to pretend to coincidentally be dining there that evening. Hailey set her eyes on the prize, put in the work, and found herself across the altar from Justin Bieber. I don't even know what to call it because it's so beyond iconic that there needs to be a new word invented for what Hailey Baldwin has done. Hailey Baldwin went from trying to bump into Justin Bieber at the Satai, the London, to marriage. It is so iconic. Like, everyone's making a joke that it was her 10-year plan, like, did it. We stand Hailey Baldwin. She did that. Do not give up. Like, that's inspirational. You can do anything in life because Hailey Baldwin did that. What other cases of a pop music stan marrying their idol can you think of? She might be the only one to ever do it, and she at least deserves some credit for that. However, after spending a third of your life fighting another woman for your man, what are you left with? You arrived at the destination, but is it as fun as the journey you took getting there? Perhaps this is why, after 6 years of marriage to Justin, we still see Hailey copying and clowning on Selena. Perhaps Hailey can't help herself because it's all she's really known. While most people spend ages 13 to 22 discovering who they are and finishing school, Hailey spent those formative years indulging herself in a childhood fantasy. It also has to hurt that after announcing your pregnancy to the world, Selena Gomez, your husband's ex-girlfriend, started trending on Twitter, and not you, your husband, or your baby. It seems we're not the only ones pondering these questions, as despite the pregnancy announcement, the relationship seems to be on the rocks. Stephen Baldwin, Hailey's father, has asked people to pray for Justin and Hailey on Instagram, while divorce rumors swirl around the internet, with some people pointing out that Hailey and Justin arrive and leave events in separate cars, and others speculating that they haven't lived together for some time, all while blind item after blind item allege depression, substance abuse, and cheating from Justin. Always take blind items with a grain of salt, but something often alleged is that Justin and Selena's 4-month stint in 2018, just months before Justin's marriage to Hailey, came as the result of an unexpected pregnancy with Selena, followed by a miscarriage. This could potentially give some added context to why Selena checked herself into a wellness retreat and why Justin flipped from Hailey to Selena to marrying Hailey all in less than a year. Regardless, one thing is for certain. If Selena goes left, Hailey goes left. If Selena goes right, Hailey goes right. But could Hailey, for the first time in almost a decade, have a new blueprint? Oh my god, guys, did you guys see that? Тэрийг харснаа хамгийн төгсгөлд нь Sabrina Carpenter-ыг оруулсан байгааз. Одоо би тэр тухай дараагийн бичлэг дээр ярих болно. Яг энэ адилхан одоо YouTube channel бас одоо Hailey Bieber-ыг одоогийнх нь obsession шин obsession and her new obsession is Sabrina Carpenter гэдэг аахгүй. Одоо ингээд Selena Gomez нэг амар донтолтой байхаа болоод өөрийнх нь шин донтолт нь болохоор Sabrina Carpenter гэдэг аахгүй. Яагаад вэ гэх юм бол одоо Sabrina Carpenter-ыг Justin Instagram дээр дагаж эхэлсэн мөчөөс нь ахуулаад Hailey Bieber, Sabrina Carpenter ингээ бүр донтчихсан Sabrina Carpenter-тэй адилхан байх гэж одоо copy хийдэг усан гэдэг тийм зүйл одоо ярагдаад байгаа. Тэгээд тэр тухай бас яг энэ YouTube channel бас иймэрхүү documentary шиг юм хийсэн юм байна. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ тухай дараагийн бичлэг дээр бас яг адилхан ингээ хамтдаа сууж агаад үзээд reaction хийнэ. За тэгээд энэ ихэнх мэдээллүүд нь бол
бидний мэддэг байсан мэдээллүүд байна. Ихэнх хүмүүсийн мэддэг байсан мэдээллүүд байх гэж бодож байна. Тэгээд би ч гэсэндээ те энэ нэлээх мэдээллүүдийн тухай өөрийнхөө энэ 3 тухай хийжсэн 3 part бичлэгүүд дээр оруулж исэн зүйлүүд байна. Гэхдээ энэ одоо production гэх юм уу энэ YouTube channel бол үнэхээр амар тийм detailтэй бүх одоо жишээ нь одоо Hailey Selena-г тэгж одоо хувцалтаараа дуурайсан ч гэдэг юм уу эсвэл одоо интервьюг нь тэгж дуурайсан байна гэл тэгэхэд бүх одоо цагийг нь одоо юу лээ хизээ publish хийгдсэн байна хизээ post хийгдсэн байна гэд тэр бүх өдөр цагийг нь ингээд адилхан ингээд тавиад яаж хэрхэн дуурайсныг нь одоо чинь харуулсан ч гэх юм уу те ер нь айгүй их тийм detailтэй айгүй нягт одоо хийсэн documentary байна. Тэгээд хамгийн сүүлд тэр ярьж байгаа нь те айгүй бас зөв үг хэлж штэ те одоо 13 наснаас 22 насны хооронд бол те залуу хүмүүс яг тэр насныхаа үеэр те одоо өөрийгөө хэн болох вэ гэд те өөрийгөө хайж олж авах үе байдаг. Гэтэл яг тэр нөгөө өөрийнхөө хөгжиж явах тэр develop хийж авах үе мөчтөө Hailey өөр дээрээ ажиллах биш ингээд нэг залууг л те ингээд өөрийн болох гээд хичээгээд хамаг зүйлийг ингээд ухаж төнхнөөд ингэж донтолтой байдаг байсан байна гэд нэг тиймэрхүү зүйлийг айгүй зөв бас хэлсэн байна. Тэгээд ер нь бол энэ 7 part series за яг 7 part series гэд TikTok дээр яригддаг нэрнтэй ягаад гэвэл 7 өөр part руу ингээд хуваагдаад TikTok дээр тавигдчихсан болохоор тийм нэртэй байгаа даа. Тэгээ энэ бичлэг бол ингээд амар одоо TikTok дээр viral болсон. Тэгээ одоогийн байдлаар бол YouTube дээр яг жинхэнэ ориг бичлэг нь YouTube дээр болохоор 6 сарын өмнө тавигдсан мөртлөө 1,949,000 үзэлттэй явж байгаа юм байна. Маш их үзэлт гэсэн үг тийм үү? TikTok дээр тавигдсан бичлэг нь гэсэндээ одоо 7 part байгаа шүү дээ. Part болгоно амар хүзэлттэй 1000 сая давчсан үзэлтүүдтэй байгаад байгаа. Тэгээд энээс болоод ингээд амар их ингээд те Hailey руу дайрсан зүйлүүд одоо яг гарч ирж байгаа. Одоо Hailey руу дайрахч гэх нь одоо бас юу юм бэ? Хүмүүс зүгээр одоо энэ бичлэгийг үзчихэд те бүр амар creeped out болоод яна Hailey бүр ийм амар ингээд солиотой юм шиг stalker байсан юм уу? Ямар амар юм бэ гэдэг те тиймэрхүү юмыг ярьж байгаа. Тэгээд одоо Sabrina гэсэндээ хүмүүс айгүй хинди оруулж ярьж байгаа. Гэтэ яг хэдүүлээ Sabrina-гийн тухай дараагийнхаа бичлэгтэр ярьцгаая заяа. Тэгээд энэ зүйл чинь бол ер нь яагаад энэ 7 part series яагаад одоо энэ 6 сарын өмнө хийгдсэн бичлэг одоо амар viral болоод байгаа вэ гэхээр нөгөө юунаас болоод нөгөө нэг Courtney гэдэг TikTok эмэгтэй шүү дээ те. Одоо Hailey одоо Selena-г shade хийжсэн постн дээр лайк дарсан гэд яриадсан тэр TikToker эмэгтэйгийн тэр бөө юмнаас болсон баггүй. Тэрнээс болоод ингээ хүмүүс ухаж төнгөхөд яг энэ бичлэгийг олж аваад ингээд TikTok дээр авчраа тавьчихсан. Тэгээд ингээд all hell broke loose. Тэгээд бүх юм одоо ингэж нээгдсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд би сая энэ бичлэгийг үзэж хахад ингээд бодогдсон бодол болохоор ингээд энэ одоо YouTube channel бүр амар ингээд бүр жоохон бахттай ингээд Hailey бүр амар жоохон бахад Justin-ийг гэсэндээ амар жоохон бахад ингээд одоо дуулаад байж хахад нь Hailey ингээл нэг зрителттэй ингээд үзэгчдийн дунд ингээд харцсан зогсож могсож байгаа тийм бичлэгүүдийг хүртэл олсон байж тээ олоод ингээд оруулсан гэж бодонгууд тэгсэн мөртлөө Hailey-гийн нэг ярилцлаганд орж ирснийг та нар санаж байна уу? Хинтээ үлээ нэг ярилцлаганд орж байхдаа асууж ирсэн штэ. Jimmy Fallon-ийн хөлөө Ellen-ийн одоо talk show дээр орж хахад тэгээд ер нь чи ингээд believer байсан уу те ингээд Justin-ийн fan байсан уу гэж асуухад Hailey хэлдэг штэ те үгүй би ерөөсөө тийм юу байгаагүй одоо fan нь байгаагүй би бараг мэддэгчгүй байсан ухааны юм ярих гэсэн штэ нэг Justin чинь тухайн үед угаасаа амар шин хүн байсан болохоор шинэ артист байсан болохоор би нэг амар сайн мэддэггүй байсан. Тэгээд ингээд би манай аав танилцуулаад тэгээ би мэддэг болсон гэж ярьсан. Гэтэл одоо энэ бичлэгүүдээр харуулсан тэр бичлэгнүүдтэй одоо Hailey-гийн жоохон stock хийж байгаа тиймэрхүү бичлэгнүүд нь бүр ингээд те Hailey-гийн аав нь Justin-тэй танилцуулахаас өмнө байсан бичлэгүүд байгаа байхгүй те. Тэгэхээр ингээд жоохон Hailey одоо өөрийнхөө үгэнд орогдоод гэх юм уу те ингээд орооцлогдоод байгаа байхгүй юу ингээд худлаа ярьсанд баригдаад гэх юм уу те. Тэгээд ер нь хүмүүс ингэж ярьдаг Hailey-гийн одоо digital footprint is crazy гэж ярьдаг байхгүй юу. Digital footprint гэдэг чинь одоо бидний интернет дээр үлдээж байгаа social media дээр үлдээж байгаа бүх зүйл шүү дээ те. Бичлэг байна уу, зураг байна уу, постууд байна уу, комментууд байна уу. Digital footprint гэдэг чинь бол үнэхээр амар evidence болж үлддэг зүйл байгаа. Тэнгүүд үнэхээр бодонгууд нэр тийм байхгүй те. Hailey-гийн digital footprint нь бол амар бүр хэдэн жилийн өмнө явж байгаа үстэй те. Тим юмнууд ингээ гарч ирж байгаа амар их тийм digital footprintтэй хүн байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд ингээд одоо өөрийнхөө хэлсэн үгнүүдтэй ороогдох ч юм уу те юм айгүйх болж байгаа гэсэн үг. За тэгээд ойрын үед бас айгүйх яригдж байгаа зүйл юу вэ гэх юм бол
хүмүүс энийг энэ тухай яриад байгаа байхгүй. Одоо яг ингээ хүмүүс надад ярьдаг штэ Hailey бол ингээд ерөөсөө Justin-аас сухаас өмнө бол хинч биш байсан гэд тэ. За яг хуу мууга сонсогдож байгаа ч гэсэндээ бол тэр чин болж яг үнний хувьтай те та нар ч гэсэн яг ингэ бодоод үзээр та нар Hailey-гийн фэн байж болно л доо те гэхдээ та нар яг бодоод үзээрэй та нар яг хизэнээс Hailey-гийн фэн байж эхэлсэн бэ тэгээ хизэнээс яг Hailey хин бэ гэдгийг мэдэж авсан бэ Justin Bieber-тэй ингээд суухаас өмнө бол биш одоо би жишээндээ ингээд Америкт амар олон жил амьдарч байгаа юм шүү дээ 2013 оноос хойш амьдарч байгаа. Тэгээд 13 онд жишээ нь би Америкт байхдаа хүртэл ингээд Америкт байгаа хүний хувьд хүртэл ингээд Hailey Bieber одоо Hailey Baldwin гэдэг хүний тухай огтхонч мэддгүү сонсдоггүй байсан. Тэгээд яг Hailey одоо Justin-тэй ингээд юу ачхлаа тий сүт тавьчихлаа гэдэг үеэс нь болоод Америкт хүмүүс энэ Hailey гэж ингэж мэдэж авдаг болсон байгаа байхгүй. Тэрнээс өмнө бол ингээд хүмүүс мэддэггүй байсан. Тэгээ та нар ч гэсэндээ Hailey-гийн одоо фэнүүд байгаа ч гэсэндээ ингээд санал нийлэх байх гэж бодож байна. Тэнгүүд хүмүүс одоо яриад байгаа зүйл нь тий Hailey бол ингээд одоо эрэгтэй хүнээр өөрийгөө ингээ үүсгэн гаргаж ирсэн. Тэгээ бид нар бол ингээд Hailey эрэгтэй Justin-аас өмнө бол хин гэдгийг мэддэггүй байсан. Тийм учраас одоо бусад том одуудтай харьцуулахад те одоо жишээ нь Beyoncé ч байдаг юм уу, Kim Kardashian ч байдаг юм уу, за Selena Gomez ч байдаг юм уу, Kylie биш юм байна. Одоо эсвэл Blake Lively ч юм уу, Jennifer Lopez ч юм уу те яваал. Би яагаад энэ хүмүүсийг дуртаад байгаа вэ гэхээр энэ бүх саний миний лист хийсэн одууд чинь за Selena Gomez биш шүү. Selena Gomez биш юм байна. Миний одоо Selena Gomez-ээс бусад бүх миний одоо юу яасан лист хийсэн одууд чинь бүгдээрээ гэрэлжсэн. Одоо эсвэл still гэрэлчихсэн байгаа эсвэл гэрлэж байсан тийм одод байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд энэ одод чинь хизээж энэ эмэгтэйчүүд чинь өөрийнхөө нэрийг сүүлийн овгоо өөрчилдөггүй. Одоо харж исэн биз дээ, тэ? Одоо энийг бол юусоо өөрчилдөггүй. Эсвэл одоо нөхрийнхөө овгийг ингэж өөрийнхөө овгтой залгуулж hyphen болгож одоо оруулдаг. Одоо жишээ нь Kim Kardashian чинь Kanye-тэй гэрэлсэн байх үедээ Kim Kardashian West гэж явдаг байсан шүү дээ, тэ? Kardashian West гэх тэр хоёр овгоо нийлүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Эсвэл Beyoncé Knowles чинь одоо тэ Beyoncé Knowles Carter гэд бас ингээд hyphen хийчихсэн явдаг, тэ хамтдаа явдаг. Одоо чинь Ariana Grande гэрлэхтэй ерөөсөө нөхрийнхөө долтныхоо овгийг нь аваагүй зүгээр яг Ariana Grande байсан. Jennifer Lopez хідэн ч удаа гэрлээ те тэр үедээ хизээж нөхрийнхөө нэрийг авдаггүй байсан. Дандаа Jennifer Lopez байдаг байсан ч гэдэг юм уу те. Энэ мэдчлэн маш олон одоо жишээнүүд байгаа. Тэг хүмүүс яагаад тэр тухай ярих гэдэг байгаа вэ гэхээр Hailey Bieber чинь одоо Hailey Baldwin байхдаа хинч биш байсан учраас Hailey Bieber гэж те нөхрийнхөө овгийг авж иж одоо танигддаг болсон. Тийм учраас ингээд эрэгтэй хүний те заавал нөхрийнхөө ингээ овгийг авч байгаа маа. Тэрнээс шууд ингээд өөрөө ингээд амжилтыг бүтээсэн ч юм уу өөрөө нэр хүндтэй болж гарч ирсэн хүмүүс бол тэр одоо өөрийнх нь нэр нь бол өөрийнх нь одоо амжилтыг харуулдаг учраас ерөөсөө ингээд өөрчилдөггүй. Харин Hailey тэ өөрөө Justin-аас өмнө хинч биш байсан болохоор ингээд овгоо өөрчилсөн гэд тийм имийг хүмүүс айгүйх одоо сүүлийн 2-3 өдөр ярьж байгаа. Ягаад гэвэл одоо энэ л бичлэгээс болоод гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгэд ер нь бол одоо хүмүүс баахан энүүгээр шуугсан. Одоо хүмүүс одоо энэ Sabrina Carpenter-ийн obsession-ийн тухай шуугж байгаа. Тэгээ хэдүүлээ тэр тухай нь дараагийн бичлэгтэр ярьцгаая, окей? За ингээд та бүхэнд бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Ингээд channel дээр subscribe дарж амжаагүй байгаа бол subscribe дараарай. За ингээд миний Instagram account right here. Instagram-ыг нь бас дагаарай. За ингээд дараагийнхаа хоболонгаараа цоошин бичлэгтэйгээ уулзалтлаа. Түр баяртай.